Tunlaya aizola naute pakhat kum nile thlangami thina chungchanga voin khan social activist piwan ram chuangi rot felanu tia riat lar chuan FIR at helut FIR atarlan danin he naute chunga poi khoina rap thlak tak thlenga hian naute pa chu poi khoi tu ber anu chu poi khoi tuwa lo pui tu nia arin hlel thu tele abak rin hlela nei lo thu te anu pa hi naute khoi chetuwa van tlang poin anrin ber ani thua soya pichuangi chuan he poi khoina hi pokso ek noya pong sualna ania he poi khoina hi cognizable offense ania wangin hetiang poi khoina chuan poi khoi tuarin hlel anomani chuan I helova man mai tur ani lain voin thlengin tuma manan la nilo hi riat thiam a har hleni atia tuna heno pangchunga poi khoina thleng somoto case kalpui meka suap sampul lak ani to thule forensic lamatranga report ngai chan mek ani thute kalo hria a Forensic Science Laboratory aizola hian case ranga sample tamtak lak niin heng ho hi seniority ya kalpui ani thrina tuna poi khoina case hi seniority kalkana man mo taka natho pui ngal poni se hetiang suap sample hi finding nei turin atlem bera ni somvel nga yania chuwangin suap sample result hi nga chi nin ka hrelowa case danga hian sample test to result nga kherlowin man rul te chu man ngal mai an ni thrin ti kan thre thewani ati FIR chuan he thu boira thlak taka poi khoi tu ni nge ya karin le wantlang rin hlel kai ber ni bokte zalena anla om cheu hi ground level investigation atan thilpoi tak thlen thei ania wangin anu pa hian khung ranwat atrula khongai taka arang theyang bera man ngal turin he FIR hi karon thelu ta ni tin he poi khoina rap thlak tak hi standard of procedure based investigation tingei turin police te angen tiatar lang telbok no pangthina chungchanga hian police te malak dan ngai venin MHCP le Mizoram State Commission for Protection of Child Rights how to the chu aizoles pipisa anlo leng to ani kha an mani lo dong song tu aizol additional SP chuan heno pangpong sual tok nia soi kha thil thleng nge nia riat ania wangin thu boy in tran ti lo hrila heti lai hian no pangthi chan kha pong suala to wang ni lovin nat nadangin atlak buak wangani tia soya he thu boy chui konga hian police te chuan ti thei oma piang antiveka swab sample unlock po forensic lamatrangin report ngai chan me kani thute alo soiboka no pangnu le pa te thu anzo fia thu te soin poi khoi tu man chuana konga pui tu tur fin fia na that tok tak anla mulo te lo soi to bok kani kha nimina khan heno panghian rorel na dik a mu ngei theina turin aizol khopuya pun khom buat sai alo ni towa voina social activist pichuangin FIR at helut zui le tabok kane